North Korea virus kai ti hi an doctor tele sipai ten an that zel ti hi thubel chian dol lo le in pu chiat na mai alo ni ome an dan jam an bo chiat ro chuan an hremna thin me umai North Korea hi party pakhat sarkar na ram le thu nei na in ro chuna ro real mek na ram ti point a soi the ome tuna ro real mek ruling party chu Workers Party of Korea WPK ani tichuan news agency KCNA South Korea News le Times chanchin bu thu chu atanga North Korea in virus laka anin ven dan le an dole dan claim hantar lang taila tun nai khan North Korea WPK party chuan anram chu shrileng laka clean lane ani thu le ramdang mi pathum damdoina anin kolmek thu KCNA chuan an puanga an khopui Pyongyang based WHO point alone hem nget ve thlap bokani North Korea hi he virus laka inveng thei ma saber ram an hi alome anram ri zong zong an khar lai khan khobela he virus ve hi mi somthum bel chau an loma kumin January 30 lam khan ani chumi thachung chuan Air China lu aphal lova China ne na inkalpo na railway akhara China thilza somre le panga rin chan ram hian hetianga atingam hi ahoi sen thlak le ani anuwa foreign airline zong zong atito veka China ram ria om khopui pakhat sinui ju chu a lockdown ngalani February tha khan rampum huap mas wa vek tura thu pek chuin rampon mi anram chunga lu an khap ngala inti thimna le puipun na khap ania zirna in zong zong khar vekani ram ri ge ta an dan jam le an state chairman thu pek bo chia chu ti hlum thleng hrem na pek theiani Shileng awareness rampuma kalpui ngalania mani in vong him turin e-book electronic le khabu te chu Pyongyang Medical University atang siam chu ania chialo theilo thu pek khau tak ageng tel bokani chu le khabu te be chanin electronic document an siama apoimo zual point nga tarlanani question and answer type in an siama China tanpuina an lani February ni sompali atang an rammi ramdang atanga lo hode chu ni sompali an quarantine anuwa ni somthum thleng po seile ani March ni khat khan an rammi sangriat chu ni somthum an quarantine bokani ramre thei medical staff in dailo medical facility changkang lo le changtung lo ani anin shemema an chet fu lo palin an thimwal pho na sadon ti po anin shemem bokani chu wangin thei to pan chua ani bere he virus do wain inven hi an ti tur dik tak ani ti sharanin China tanpuina an la Huawei AL technology mangin shi hi an te sa tuna panama he China technology hi manani North Korea chuan thamasa khan he shia wanga boi chhothut South Korea chu ator pui thu alo thon ve hial bokani South Korea he shi na tuam chhodan hi ngai thak chunjom le teang Wuhan China tanga shi alo dar nu Carlina khan South Korea chuan he shikai hi mi somthum chau an laneya ma se February tha alo ni khan South Korea a shikai chu an pung ta tual maya hei hi angwange ni yang tia anram sarkarin anan chui chuan he shi lo dar na nia an hriat hun ni chu anin fiata a chu degu khopuya om Sincheon ji Church of Jesus ko shan bia kin le Cheongdo Daenam Hospital chu an puta dewani January ni somni khan South Korea chuan anram chunga voi khatna tan shikai hi an hu chuaka chu Chinese meichia kumsom thum le pangami Wuhan atanga Incheon International Airport Korea a thleng ania ani hi Shileng akai ti mu chuani nuwa khungsan ngal ani nge February ni som pasari thleng khan South Korea chuan shikai hi mi somthum chau an laneyani South Korea shikai an mu chua somthum le pakhat na chu aminga Patient 31 ti in an vua ani hi South Korea mitam takin shi an kai na chan nia an rin chu ani tani South Korea shikai zong za somria chu Patient 31 awanga kai hi an ni ti te point than khat chuan an soya
Patient thar tiwan hi sileng mek akai nge kailo an test ma hian South Korea khopui Seoul baka Daegua te mipui tamna hmuna akal ti hriat ania February ni ruka khan lir thei che suala hliam te naw ani awangin Oriental Medicine Hospital Daegua admit ania damdoina aum lai hian Daegua Sincheonji Church of Jesus ko sana February ni kwale ni som paruka te awa in khoma Sincheonji Church of Jesus biakina awa in khom kara February ni som panga khan aum na damdoi in te chuan akhua asika wangin tunlai shileng chu akai nge kailo test thani in an ria ma se he nutling hian test chu ti du lovin a thian te hotel thlenna choi turin akal tadaya February ni som pasaria chuan a khosik ana satta ke ma wangin doctor te thruanang chuan test chu ti anita a heta hian shri akai nge ani ti mu chua anita ni patient 31 in shri akai ti fin fi ani nu relo te ya Daegua Sincheonji Church of Jesus biakina February ni kwale ni som paruka ain khom pui ti zinga mi za chuang zet chu shri an kai ti mu chua anita a chu mai ni lovin in khom ve lem lo ma se he ko san biakin bul hnaya cheng le khosa ingi mo za chuan shileng mek chu an kai ti mu chua ani chunjom ta boka Korea Center for Disease Control and Prevention chuan February ni kwale ni som paruka Sincheonji Church of Jesus biakina in khom mi sang kwale zaruk te chu azong chuakin heng zinga mi sang khal le chan hi chuan ritlang le khosik an nei ti an mu chuaka si an kai nge kailo fin fi na a thenin nein mi za chuang zet chuan an kai ti fin fi a zui ani statista in atarlan dan chuan March ni som bathum sang ni som ni thleng khan patient 31 awang hian Sincheonji Church of Jesus biakina in khom zinga mi le biakin bul hnaya om le khosa mi sang li za sari somria jet chuan shi hi an kai to ani Sincheonji Church of Jesus ko ran chau hi South Korea biakina tanga shi in kai dar hi an nilova Seongnam Gyeonggi province Grace River Church biakina in khom mi som li chu shi an kai ti mu chuani in he shi hi an loina ko ran biakina tanga kai an ni in Korea Center for Disease Control and Prevention chuan an tar langani he ko ran biakina in khom zinga shikai an hu masak ber chu March ni kuwa sang ni som ni khan an mu chuaka hemin hu hian an ko ran pastor le anupui chuan shileng hi an kai ve ti mu chu ani vele a ti chuan report om thein nung ber March ni som paruk thleng khan he ko rana in khom thin mi som li te chuan shi hi an kai ani heng biakin panhi taran to te ba ka hian Dong An Church Onchun Church Busan Suwon Seng Myong Sam Church Gyochang Church le Busan Onchun Church Gyeongnam ate biakin atanga shikai mi som sari le pasari mu chu ato nein Korea Center for Disease Control and Prevention chuan an tar langa hetianga biakin atanga kai an tam chu awang hian South Korea khopui Seoul an mayor Park Un-sun point Seoul chung ko ran te chuan a thei ram chuan biakin kharia arem chang ani chuan internet mang emoa online na in khom emo salmon emo te ti chuak mai turin angena ma se Seoul biakin om jong jong zinga za som thum te chu la khar ni lovin an la in khom zela hei hian Seoul khopui throi tu te lu ati hai hle ni in The Straits Times chuan an tar langani South Korea hi Christian tamna le Christian thatak tak tharau mi le tongtrai mi tak tak tamna ni in an soi thina adik ngei poin arinom hetia ring tu tam tak kal khom na tanga shi heti tak maya kai an tam ero hi chuan zirlai min nei tir ngei se aduam hle mai pathian ring tu engkim chunga thunei tu betu kan nia pathian hena kan tongtraya he shi laka kan ram le mi mal kan him theinan thei to pin kan tongtraya hei hi ring tu kan ni na zona kan ti nge ngei turani hetianga thei top chuwa pathian hena kan ngen rual tho hian keima nia pathianin chiale tha hriat na ada mang hian thei top chuain kan lo in vengin shi laka kan him theina tur kong sang sang te chu kan ti ve tur ani lowangem ni mishingin ati thei to lo china kan pathian chu aron chele mai don alom he kan boruak ton mek hian ziom lam apan don nge don lo kan hrelowa ziom lam apan ani chuan alomom hleanga ma se ziom lam apan lova sarkar lamin arami te in khungri tura min tiemo
ko san sang sang biakin te khari tura min tiamo ani poin a pathian thu lo pathian in ring lo em ni tiamo zonga lak lo sam sam kan tum hi a thain arinom engemaw pal hi thleng thei reng ania kan fiam khor lo lua ta emo pathian ring bik ni kan tum lua ta emo kan be sei lo le kan rin lo zong takin thil akal theya South Korea ko san ho to ang hi to kin kan rin na song he kan tum lua ta kan pul huk theyani hei hi thil hlawm tak ma se thu oina wanga kan pumpel thei thung si ani a cheber don hi tun lai boruak ngai to chuan lo thei lo ania chu wang chuan sarkar atangin emo kan loina ko san atangin emo khotlang hruai tu tele YMA atang te inemo lekha poimo alo chuak ani point Christian kan ni khamotia thuoi taka kan chunga ro rel tu tura pathianin arwat te thu kan jom mai hi mimal chung kwa kan ram le kan nam kan himna turani tia lo jom mai hi thilfin thlak tak ani nge yang mizo te hi in khom ngai na le pathian biak na huna in pol ho na nei nuam ti em nam kan nia hei hi kan chun jom zela ko san biakin kong ka puya kan lain zui lu du adua zel theina turin South Korea ko san tia thil thleng te hi serengila lo in ven masak hi nakina kan ko san kan la him na tur le kan la pun zel na tur zok ani theiani pathian biak na in khoma kal tur chuan hrisel that masak phot angai kha tundin huna South Korea chuan he sileng hi an do hne to nga ngai thei ani towa khovel ram dang te ne na khai kin phei chuan Shivele enkol ngai nei to lawang tluk an ni to ani